abua ba kwasia ohwe ase pema udi jimi abetina o se wo no kanchi abompaye awai bandage abon kon abra wunim pefe se eye fake bandage to me bia ni ho a ha ana yare bia ni kwadwo nkansa kon ho enam aden ma jimi sa ohun fiwate kwasia wo jimi a mema obi aba be bo me kan okrache wanya wo jimi na mo de mind games sa mo afiafi sa na enyame adwuma mo afiafi kwasiafo you think is a joke wabojuku ha say the yechi emu edwe wasiampanyini ubetu abrantie ne fose me next time mani nkwaye nkwasia careless driving yo obusia aha power extra na seneda woni tuase ye no ne trending kwa na yetutu ne sre ne abasa ne de aba abesum ye besese on subscribe to channel na subscribe to your channel no na click notification button na senebe ya anytime bia de bibia betum bia no nso ubetimi anya bia hwe na sene ya mama ya we se oman na ye timu no chese asumdwe ye fe na asumdwe ya adwen se ye mebi maye social media ne so a yenso no ebeto hɔ a yenso ye de beba abesum Almighty Twini Jonas abusia asan akeka ne ho biem na ye nyina ye nim Twini Jonas se eba se ye ni atem social media oye number 1 na this time no abusia wasan atujabi e de akọ ye Prophet Stephen Adonchedua so mintumi mfama no emeka nsema ye Twini Jonas kan ye no chiamia woni mu asem osena na wasoma yenko na de nsema Twini Jonas akokeka aka afa honorable Stephen aka afa Prophet Stephen Adonchedua ho concerning ye kwadwon cancer instant healing ne ho no abusia yenko na de yenkoti asem no Philadelphia nyame wabodwe sede ai papa ye de chimkusie uko ewura ma ye che yebo nkusie a on yebo nkusie a ye yeren yetwa abe bere ne de abo kusie no ewo esie no so wabodwe kuha se ewusie ayi papa yedi chimkusie wate kwasia wabegina ona wakofa kwadwo nkansan lewe se wo no nyankopon aben amwa yedan why obi akoku akra ena gan yejiminti oko free yejimianti o yempanifo nyina nkwasiafo nti oko free ena da wo kumuni panao sada no Baneji bia nchichire ne kon sada no okotena movie premiere si premiere ni movie ewie ade chini emfa nkokọto anoma sisa bandage achichire ne kon wade ase se omu jimi Ghana fo na mu twa kuma wood because ya jimi nti ya mpanifo ne ya moa nti or they don't value human being life we are star we ska what yeska ya jana ko baby na Philadelphia nyankopon aboa ba kwasia ohwe ase pema udi jimi abetina o se wo no kanchi abompaye awai bandage abon kon abra wunim pefe se eye fake bandage to me bia ni ho a ha ana yare bia ni kwadwo nkansa kon ho enam aden ma jimi sa ohun fiwate kwasia wo jimi a mema obi aba be bo me kan okrache wanya wo jimi na mo de mind games sa mo afiafi sa na enyame adwuma mo afiafi nkwasiafo you think is a joke wabojuku ha say the yechi emu edwe wasiampanyini ubetu abrantie ne fose me next time mani nkwaye nkwasia careless driving kwasia me bensi de esi wo onni de wakoto atwene next time mani nyankwasia careless driving no koku entina bibini obre no wo ya poor complete on say hard for real broni achina to nipa onu ani kwasi broni nipa ena mejeja baba de ayefese Trump ko ka say a black job immigrant for ba na omoji bibini buafu uni twasiri buafu bibini wonya aboa bibini ehuseni ni edibonya ne ni anje oni broni gina broni ekoye scamming okowie sika na oba ne papa beso ne nsa achina ko police station am ya china tum obeka kire na damfo bechi ebe fe police wo am ya be fa no oroma ye
bibini ko wiade ko wia scam no ko scam ya ne boje no si ye scam awia bibini awia broni bibini oye nyambe tia ne ka wo ya boa complete bibini ko wiade a wo de ma scam ampie sisi ya ne maame boje ne so ne papa ejebo ne so bibini ya boa wo de pa ba bibi 400 ntwam ha na ja ho to fam obi abetwam akọ obi amfiu ma bibini na pharmacy ya brofo 2 kura nu a omekọ akoda ne so akọ make sure say we okay after ambulance sia bibini ya boa complete na anu mbu afu na by Trump adi o matem ne oti America go broni ay make 1 million to 200 million to 500 million to billion to quadrillion dollars a year oti America bibini bia average income $30,000 sika akwasi broni nyane 1 week na ye wo annual income onya aboa ye ne ntini amfra bro America school ye free unko kina man broni na ye doctor broni na ye judge broni na ye bibia unko school no odwan na omadwuma nyina bibini adwuma ye wochima yo awa brochire bibini adwuma na mekate on ye nware merewa yampepa merewa sankwasi adwuma no na immigrant ba no mabeje na Trump ko kan ye ombu afu mua anyam adwuma no bibini adwuma me gina club me security wa club me security wa ha me security wa junkie life sa na Asia ni China ni abeko school no ye doctor China ni abeko school no ji $200,000 a year no ji why $300,000 bibini ya po ba bia be fa bia o everywhere you go bibini agimi adan everywhere you go bibini agimi adan Okoka amosi na twinjo na sidi atem kwase ye gimi na unim said nipa no careless driving no de akokun obi udi gimi abegina na Yesu asane yale abra unim say bandage ni nyina ye fake mwa ye gimi bibini ye mwa ni na miase on say hajia for real sisi okodamo hajia for real krono sa krono bibini ya kronfuo bibini we chimia esa aboa ena nra my abaya bia betra social media ye ne interview han be ma no akwa jimifuo bia be fa na babrochi no obedura brochi no akwa no kura dan ketua bi no hyem ena ono no board nurse certificate na buy ena akwa ne na akwa nursing training awie amazisi a woje katua cha akwa na akwa ne ye warehouse adwuma ntisi a ohun die ntiese okoware no ntisi ade ono akwa ne ntime meka nchense onko no aduane ma no look at this idiot what and na mo he video kwasi broni o make $3 million a day kwasi broni o kofa aduane be feed me Chini Jonas o wosika cha me mabusuanfo ne me nananom ene mabusuan nyina o wiase ye tonga na aban no kro wosika cha mu abroni baba ya o wosika dama o feed the almighty Chini Jonas na abuase ono ni be ma abefa na ba brochire ama eno meki oye nurse adwuma meki bi abe amema $30,000 ana $40,000 nti ontime no aduane ma be ma ya jimia ese mwa nti kwasi broni ko gina na odi bibini atema wo se wonti ase omu ye racist bibini ya boa nti sa no next time sa kwasi ya no ye adwuma warehouse no obeda kofo ba bi Africa na ba beboa ne bio ai abadi ye de ntime nware ai bema low class ye bema na ajimi ono no timi kofa awache sela no aware no bema na ajimi ono no timi kofa obi oton opama de no aware no ye de se ye pa oba bema wosika obetimi ahwe bema wosika nkwasi asemsi ya no aba abiru ano nam 45 no anya kunu. I'm telling you the truth, you think it's a joke? Ye shimi ushia broni ya wo wiase sika nyina obuade ya ushia bigate wa ha wan hwe ya onka so no na ko shia bibini a wato nwom a wanya kwansi bi odi ni sika nyina atoto chei ne diamond na da ne kom jimi nko a omu obi a wiase. I'm telling you the truth, you think it's a joke? Enye jimi anka kwanyon kansale we obunipa nko de ka abekwa kokua fa nipa so kokuom na Philadelphia waboju udi o jimi amema obi di petrol kogu na boju sem apamanchi sia so na boju numa hye no udi oponyimi ho pasia obi di bone condemn the bone no
and the first question can say in a penasem. Yen any pan, but oi be ya DNA. You don't praise the person. Accident, you know, say we can prevent it. Yeah, I'm penny for Jimmy. We have to check our coin. Car be and uncle. You see the road. Car added 4455 in your day a pavement at Jim. Car be and uncle. And that's all your I crash it to Matuquine. You can hear me business be. You see what I'm talking about? Yam penny for Jimmy. And to chrono, car quino, Nina tutu. And to Namu, I saw the extra careful. Nadinam. Na kwasia we say, car no one cents on the what the Namno Kumunipa. Now or sofu mua Jimmy. Pentoto when you need Jawadin to say Kufuado. Pentoto when Jimmy to say Kufuado. Untimin to a crown for say, the away yano. Enona akwa kukumunipa until next time no make sure say wonama obeye extra careful na munya Jimmy say nyankopon na save lewen until nyankopon tan akra na na adan na ma Jimmy sa nyankopon tan akra na na until mo Donald Trump ye race onye racist bi yahu eye bibini na Jimmy na oka na kra kire no eye bibini na Jimmy o my immigrant China ni India ni free India beko school America free education no abeko suya C++ programming PHP no I started code na Google afa note ya nika $300,000 a year $500,000 a year $600,000 a year na ko bibini ya wo ye citizen uhia se okotu sika $40,000 $30,000 MOB and krata amount na wo anko school na gina kwa ho num wi na wadane junkie na wo ye security awo obi company McDonald's ana obi Burger King ano na wo je $20,000 a year and $30,000 a year wonya abua na ye de ade. I'm asking you a question. I'm asking you, tell me if I'm not telling the truth. Until Donald Trump will not clear. Completely. I'm telling you the truth. I make $50 million a year. $50 million a year. Because if Kobe Binino no Tiano or make $50,000 a year for Ohumia Omume because Chade and Combina Mikom, why say Nam Nick or the Cabed or me, I buy anything cash. Richest Blaze or your subscribers, so we are disappointed in Lewen. Yes, Quadron cancel Lewen, what Jimmy SM Penny 14 Funam Penny Fuano, Jimmy, Sika de Babramo Maso Damunti. Muntimen can crunch that crown. Say, oh, Jimmy, on your careful because more encouraging and next time or the Bako or Benu and don't move. Oh, any pana di bonnet, I am Kwasi Adena Ghana, ye Jimmy Tiakufuadi Aquasianti, or Intimin Channel. Oh, Akufuadano, we are here in Yankee Aquachuo, what Jimmy is our boy, the answer of Metia bribe. Bibia is Sika no say chrono. And Tientimin Channel, as some of me can of Crania Jimino. Bibianya ska America Trump cry my police work of fano Nizika bet me to Ghana agency sound. Yeah, my police or young Kwasi Adia police work of fano. Inti how much more than Kwayon cancer me mention Bakusi cat Mrs. in this school in the BBR. Oh, yes, I humble myself. So, anti on be beginning to a Jimmy or the American person in the sooner Trump will catch them say Mono Mama to Abana my mia. Why bibini yama bibini Africa abejuma juma yo because mo majuma say mo prepare me wato mo prepare me wa mo pack nkofo ka mo horo nkofo ka majuma no nkwase adwuma kwase broni nso adwuma ne say okoyefo na ba okoye ka aba broni ono omokro no ono obeba okro no a iPhone 14 no wato ni 15 no de aba no abeto ama no agi usika no boom no de ko onne de anu no ba say obetutu abesi uso bibini adwuma say adwuma ni nyina broni immigrant for never jaye nti abibifo na bebre ti Trump can no crash them because nya omnyam wa menti asese ya wo krom with full opportunity was wagimi wotare kwa ho num wi ti se kotere wonya aboa wi no ade pank anya broni na beye ka broni be so free software no o design o computer no no so abegina ka kwa ho anum wi ade ne nya ni ntina broni nya bi
was what Jimmy wo fam kwan na de party sem na nsa no awia we are boa anti Trump nta obi o kan okre. It is what it is. Bibini no Jimmy on pen okre. That is the problem. On pen okre. Adentina India ni o ni party say bibini offense so ba no abeko school. No making $1 million a year. Na bibini ni nananom nyina ti America. Common efie kro mu ni bibini bia ni fie o America mu nyina gu aban fie. Look at this idiot. My Jimmy say no can okra kire mu a. Me ba America how many years ni me o fie 17 na wo New York nko a me nka city no mo me nka other places in town. You start from little now we call him da bibini nya sika no odi Jimmy abawura broni store. No akwashi sika no o pass say before go bi so am say munya sika no be there. I'm going to the mall. No this kana koma broni won store mo. Broni no class store na ya ne dia so nyo na tewo. Wa fa bibini no bibini security. No afa Spanish ni na ton ade no ma no. No ada. Na moton mo disika ni wi a na wasoma na masan ko fa sika ne ko banya ma no. Wada. Na mo ye nkwase adwuma ma broni no na mo sen pe sika ma no. Waja se wo se anya sika na wo se pe ma broni na na san de akoma broni no. Enti bibini ye adwuma de sika no esa akoma broni da bia. Enti de se mo ya empanifo na Jimmy o sisai ye gold ni e bibia de kom krom sa pepe no mo control bibini wa America. Onya sika ade na me de menya sika me sisa ma broni. Na me san na ni hia ni. Da bi me ni menya sika nta me maka nsuma. Na me kwani awura ne me credit e be hu se me somebody. Ti ade no ma Jimmy se me de koto mpaboa abra mpaboa me wo bi dada. Ana me de koto chei en me ya aboa. Bibini betimi abo boxing anya sika na odi nyina koto chei ana watch na etimi ne nsa na wakobro na obi awai watch na dwane no abeda square one one hwe bio. Ye chimia ese moa ti Trump no oka anya so ye racist o oka no kre na akirawo. Bibini easy money hard ya for real and me wosika anya na yesi odamu American krono nko a bibini nim se oh minya sika mami ni meboa no a ebeko nanim kakra akra no matinya bibi da bi easy money. So easy money anti abaya na oti UK a say be man na de ne ko ye be man ne ko du o hu se be man na dwuma kra anso ani be man ne han dan e na oba de wo class e o se ope be man wo soro cha go for de mu de magimi o ba de aze obi ya papa na de boni kese we de tua ne ka unim se wo mpeni pana adan na wo ma ne be fa e de wo ba bruchiri magimi ama ye muhwenye yi o mpeni pana edie ntina wo ti ase ama na befo wa ba bruchiri cheza bruchiri na wo paba se ma be ye nurse si ama hu se makatua dos chen me meji bia $20 per hour ono nso gi $15 per hour and 15 mu nye duru ntimi kono aduane ma no mi wa millionaire billionaire ba aba ya ko video no enna obi am nchen billionaire o die me ane phone ma screenshot ni sika gum ma login ma twa ni screenshot na me ni sika na kire mo me ne ba leave video me ye video ni an ma delete quick one me ma mu hu ni din ni bang information ma be scam no me twan ma hwe sa nipa na di nsuo besi me ho sa nipa na be no aduane ma me di free me nkra ne omo me ne omo ye we are close anti bibini woye brebre nya coins kitua bia omu obi a owiase o ma jimi ese moa ye jimi anti sa freda afia no se won sua nyansa wo ha na so remember obi abetum na bodjuku ha sa kufu ad na jimi na osuso muso na mu jimi okronum na obi antimi nkasa. I'm telling you say me ma last warning lewi koyen kwasi asembio na ba jimi be defend no e be so say nyankopon sema memo aso aye shifoking otwan obi aniwa otumi chen asiafo asanko ana moye oba America obi akwa adwuma left and right. Anti-Meslamo Nyamisha obibi asu abetie no kreme. I'm making $1 million deal. How?
ana mene abrofo no say bibini de wa Jimmy on wani aim onim say oh minyeska minya $1,000 amne ko to watch minya $2,000 amne ko fa oba ekotua ne wig man every 1 minute bi aman ba se na mu minya sika mene ko eko club ase de ko pape bottles ko bubro ye no say sika na me boa no na kabuma e da banga e di interest be oh me o bank account bi o me login masheda e de common $10 million spend the Agusa bank account every month. Bia bang no Emma me $300,000 free. Abraham Menkoye, with the $10 million spend the Agu, and I scan it basa. Me login and Obruni been a chairman. Me login sa bank account no way. The other na bibini was canu bank sa na free bang. Emma interest na wonye na afi no wo ye adwuma ketewa bi de soso aboso me bang amount $10,000 impo na wo ye adwuma $5,000 de soso a afi woni how bia o wi ase $15,000 na wo se boa no wo bi wan se wo ato o wi ase na nya afi na me wo kire wo ti wi ase na ne ahoto da bia de se aban na ebeboa wo Jimmy wo ye nipa wo of course wo te Ghana adwuma ni honti wo de mete ase no wo be drop bro ti house wo be ye jonki sa ma sem wo de oba na ye den. What you say, my baby, catch it out. Say, who be fan the bell broochino, what be who say was sitting a munye. Una come, only obi share room. Only obi share fear back into your pel, or bad or band to me, and you meet to say Bema. Bema net me for what you running. Bema net me for or bar, uncle on your jumada. Bema net me yes, but or bad yes, or bar so for Bema or sika no bar was said the any say okope Bema manaho and no kind of creature on and no close I don't mean adwene and this wa bedru now the na be fa brochire no abeko school no anyan sika ni standard no ene o standard ni nya pese okope Bema ye ne class ese okope Bema no so ye nurse ni ogie akatua te se ono ana okope doctor ogie akatua more than ono ohu nyansa on so kire nyansa unya se sika no dwan and one fan kotua connection mine what you say and one kotua connection mine amfa oba amadwene twa ho Jimmy amfa oba ma UK ho and ade se sika no ekoye investment and ade fakoto efie kura won kan and fie no wodi ama han na every year bia ukokoji dan ni sika 300 million and 400 million pa Ghana sikama nkamfa so obeba so asense wudi sika kofa twa etwane ko free ama Bema fufuro na ekowo we ya boa complete into repetition mistakes we are obeden we ye wo abrabom odi oba odi fanse odi ma 5 ba na omunyina ko connection my visa fee one plane ticket ade abaya by anko so kura be cost be more than £10,000 £10,000 on odi akoto even a 4-bedroom house e won kan ana say ewo e feel say kura temakura nka obedidi ho obeba akokura no na se tem ne bo kosoro dan on $10,000 na bia ne worth edru bia $50,000 and $60,000 osi wagimi adan na wo mo ba na ni na busuanfo entia visa fee no ana connection mine no omo ni sika mbetua de na ba ja no ne nam Ghana ho Jimmy osi wagimi odwan onzo okanyansa sem kire o nti bibini Jimmy osomtwe obeto ni sika agusa ne mrant brem no aba akokura no adane bega Jimmy odwan onko no Jimmy unkwan we Jimmy akwa na yes ankwase adwuma minya na me pa na sum dwene ukofo ba fra broch Ghana ba na busuanfo ni sika mbetua connection man ya ja no ne nam Ghana ho jano anya sa so akọ Ghana wa no akwanyem no not wo o mane no o se ne $100 bi mana obedidi ame nya sa unim na ya nkwase adwuma na me chiwa me ba be power ni so wo dem ni musi ame me community bi wa say in appropriate time the woman be ba maduru ba bi ame come be fa gate nti skill no be bisa me questions ni ade nti in appropriate time be so be hu me business so in appropriate time the woman be ba peace anya me show be so be tie no kre we run the city the truth will always feel like nobody's Abuja $3 million common $3 million
Almighty Twini Jonas anabusia wakasa no panyino ni masemka osana wasuma power extra ne beso subscribe to channel no wate na click the notification button send be anytime bia di bia betumu no onso obetimi anya bi ahwe visesi ano ewiase ni nyina no abegu abefofidi ntintan ne so be ka busia ne ho share links no na leave comment send be ya bibia de beba bia no onso obetimi anya bi ana yedimu obesi medamase